Pozdrav ekipa! Evo u današnjem videu vam želim malo pokazati kako sam sredio kutiju za Proxxon rezač za fino rezanje. Naime, u objavi od Ante Keša sam vidio kako je on naručio ove Shadow Foam spužve i napravio si organizaciju ključeva ili nekog drugog alata, pa sam ja odlučio da naručim, poslao mi je link i evo stigle su mi spužve i prva stvar koju sam želio srediti to je ova mala kutica za Proxxon rezač. U kompletu dobijete ovaj fini skalper, alat za postaviti ga, nekoliko nastavaka koji se rezača ovih za skalper koji se montiraju na ovaj držač, dobijete i rukavice i tako sve što vam treba da bi obradili ovu spužvu. Naime, preko Temua sam naručio dosta ovih reznih ploča, svrdala i sveg ostalog što mi treba za Proxxon i između ostalog i ove turpije koje su stvarno odlične. Probajte ako trebate uzeti si ove turpice, stvarno puno koriste za ove fine obrade kad radite kuteve, gerunga i tako dalje. Uzeo sam i tih nekih raznih fi reznih ploča i sveg ostalog, ali živciralo me to što mi je neorganizirano u ovoj kutiji i s obzirom da je nedjelja dao sam si danas vremena da malo si sredim ovu kutiju. Prvo što sam trebao to je ova unutarnja plastika koju sam trebao izvaditi van da bi mi spužva stala bolje u samu kutiju. Moram priznati da sam se dosta namučio da ovu plastiku izvadim van jer je učvršćena sa donje strane za ovaj vanjski dio plastične kutije, pa sam ju trebao jako dobro se namučiti da to uspijem iščupati van, naravno da dobijem više mjesta za ovu pjenu. Kada sam izvadio ovaj donji dio plastike, ova plastika na poklopcu je išla puno lakše jer nije bila učvršćena za donji dio, tako da bilo je puno lakše izvaditi ovaj dio plastike na samom poklopcu. Nakon toga krenulo je krojenje spužve, rezanje na mjeru i krojenje za sami alat i nastavke. Imate mogućnost da okrenete da vam je ovaj crni dio s gornje strane ili crveni. Ja sam odlučio da mi crveni dio bude s gornje strane na ovom dijelu, a na dijelu poklopca budete vidjeli sam jednu stranu okrenuo da mi je crna i jedna da mi je crvena. Sa ovim malim skalperom stvarno se lijepo može obraditi oko alata, izrezati, naravno treba dosta strpljenja za sve to, ali ako se čovjek potrudi da se lijepo napraviti. Meni je trebalo nekih 3 sata da uspijem ovo sve riješiti, budete vidjeli na kraju videa. Ova spužva ima nekih 4, mislim da 4 sloja, tako da može se sloj po sloj vaditi reza da vidite do kud ste došli
i tako dalje. Na ovom dijelu sam ostavio otvor za namotat kabel. Postoji Proxon koji je aku, ali malo sam skeptičan za to. Ja radije volim koristiti ovaj na struju. Nakon što sam iskrojio ovaj donji dio od ovog otpada koji mi je ostao, sam napravio na ovom dijelu poklopca mjesto gdje ću smjestiti ove turpije i same rezne ploče. Improvizirao sam alat za izbušiti jednu šuplju aluminijsku cijev, sam gore zarezao i napravio sam da kao svrdlo s kojim sam izbušio za ove turpije utore. Nakon toga krenula je postavljanje ovih malih reznih ploča na ovaj dio poklopca. Pa ove nešto veće i na kraju sam urezao ove male za drvo i najveće ploče na ovaj dio kutije donji. Sve u svemu zadovoljan sam kako sam to odradio. Sljedeće što planiram napraviti, to mi je organizacija kruna za bušenje i reznih ploča u Distarovoj torbi koju imam, pa ćemo to isto snimiti da vidite kako i taj dio sam odradio, odnosno kako planiram odraditi. Volim imati ovako organiziran alat, da mi je sve onako vidljivo pri ruci, da to lijepo izgleda. I da je praktično. Hvala svima ekipi što me podržavate, hvala za subscribe i vidimo se u nekom drugom videu.